Parlimen Pemerintah yang MP nakanika Shillong constituency nakanika por Iwan Hangi bentuk saya happy kat keberan nakanika Jaka kat kebelaban yot sekali lembaga nakanika por bapin sabhaban ai kapor kejangpi pendian bapin sa askolan bapin nakadukan kejangpi da yalanti sabhaban sa askor kendian ayu Iban banten saya haka nagapur. Iwan Hangi nakabanta kejutan ay bergerta dia pi. Berkenai kejukersian yang kandidat jangi nupalakhan kema. Dia akan nagapur kabanta. Asya pengennya syafang ngin ngan penipu kendiat ikibat bersakran nagapur. Iban iba pisau nang tay iba marbat beriba lakhan kema. Iba di profesor hangtay pakaskulpa University Papua Nehru. Di kejikerpat kalau bapin sobha banyak penbantuan akan dikejaka. Pada bapin lah sobha ban ai kapur kejangpi bapin syashkor kendiat ayu gidan banten syai akan dikapur. Di si sendan akan dikapur ngan kepano iba marban iba busau bin sobha ban ai kendiat bin ai ya kejing pensyai agar kabede bakan dikejing jit ya umang mikmat syaka darbar parlimen. Kertai bak bisa bersuara sini bertajam ni. So, akan kapur ke bangsa. Wasno ban ayu duplay. Ya kembang lapela yang bat kantam ya katim kejongi. Rangkat bat minister kon kema. Kertang MP ibasyo ban ya airang hakna ka MP election te ngidap da kajing so kumen kebakrang bani apa lang kumen hakna kajaka jongpi menta hangne hapo nopo ayo nopo kamtam hapo kana konstituensi nopo parakoe te akbana koe aswaban pemikir api pa kakitang kajawa nanti iba endoson pisau buat kalau kasim kebaningkong banganyo bandung hakum kena ka rensan banyo banyak pensai ya pensai tu baik bakunno bangin cip yang kita kinong nikmat langana kita kinong thawai langkalo hapo assembly mana hapo parlemen kalau kayak ke setelah bangyo banyak dan mentakumna Nomor kalau kebat kerpang, bat kebat konsan, wadang perkatha, banyak jit yang kita mikmat. UMP uang jit, ulang upan kau kian, upan nyata yang kata kakol cowok kadui, kum kijat benru kibar ripat, hanya apa jalan mekelia, kantam kum kikasi, kijat benru kasi kadui. Saya kata-kata Panggilan hakna kapor banyak pensai alor kata ke bentak saya kebakwa ban keren hakna kapor kalau ba ban pensai api